21.12.21 ден. 21.12.21. Бұл метух магия цифр. Қара түйінге бұл проект амастан презентацияламыта. Олағына білген бұл хаки бүджоңы гүддірерінауын. Селестім сүйдені оңыр бұт, сыл бұт, сұрық бұт ден. Бұлырғы өргітілуіт білейіні тарғаты де. Ол сақалар кәрі ол батақ, андай дөй бартығар барықтақ. Тоғы детаққа бұл знак символ ден, знак символ кистене әдер өйдөбілі барда бір евет. Bir evit bu hübbetçe hıl ülülenmit. Dağılbaq bu znaklar, simbollar öydövüllere vardı. Biri kepsir evit. Bulurgi biliğini bu andaydı tutulun onunla kihi bu ortadaydı o toğa kelerin. Tuğsıllah horukta ortadaydı ve kihi kelerin. Onu kepsi hatanlar etindik bartıgar. Dağılbaq znakka simbolga қалар бұттар evit. Onu varıtın kisten, saban, horuyan, bukuyan, butuyan hıcallar evet. O deyin ki haymaq bilgin. Dağ uluğan bukurga kiri hıccar. Bu personaja varı bilergi poludi. Kim eredin, kim были свадьба Малинов кедин. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Bilgin, bir üddüger hetten ar milyar kihi var bullağına khas biddi kihi vardı. Bu mandık eter kıhtaq. Toğu deteqa. Dağ uluğan ular yıllar boları turallar. Оны ол жигнәқтік сағалыналық, жигнәқтік хағалынлара хобу кәлен тұра. Оны кейі барыса күйті әждер, оны тоғы үннеге иден, туқтаманны бұл қайдақ бұл балғанияттан тақсабыты иден. Кейі барыса тол көйдір, білден тұр туқтар бұтын бұл. Анда дөні халайын олар, элита денлер біт, деловая элита, политическая элита. Олар арағына сценарии тол көйдулар. Ondan hamay bilgin andı dö bartıgar ılınan bilgin oңора hıccar ssenariylарын bары körü olur. Ol barıta tuğuy pandemiya. Bu has Davos'kay forumga Klaus Schwab'den докладтабыта COVID-19 The Great Reset, великая перезагрузка или великое обнуление. Латвалларна бихитны барывытын обнуляет бирде. Bilgin, мировая элита причину видит перенаселение земного шара, нехватки ресурсов, экологических проблемах. Он воллана кинлер билгин бахараллар. Бахарарга турнахадаллар сокращение, резкое сокращение количества народонаселения. Он тугунан бахараллар дети, ковид, там омикрон, еще такое. В этой же эфире резкое сокращение количества населения. Бу сценарий, к сожалению, андай добра такие ранулор. Буквально бери государство бар бахлах. Бу сценарий какие пока кирелик. А так, к сожалению, беги Россия в теме. Бу сценарий Илынан, Россия тугун. Населениятын резко аваятарга турна жаллар. Олабыра онча Аллахта ки өйгөр баппап Аллах айда бу бәвит государство, бәвит салалтабыт. Хамлетно көтәһәдән будут травить людей, специально убивать людей, это вообще уму непостижимо. А сегодня это в порядке вещей. Оно Аллахи не барытын открыто, барытын агасты кетелер. Он эпиттере ратта, без алта было открыто эпиттере. Блин, было она начали реализовывать вот этот план. Он тонатон план хукудук, оно будет дальше картина бар. Тухтор бу кризистан такары көддүр жөн элбектер дейне. Көддүр жөн элбектер арахынай. Он идак жоннор эме балдар. Жон барата кары болбата. Билинги бу тухтабыт кризис, финансовый кризис, экономический кризис бир бу тух болар. Производная от мировоззренческого кризиса. Андой дуну сыйга көрөр бүтүттен. Төбөмтөр сыйга картина. Онун буллагына тухтен. Элбек жон үлелилер бу мировоззренческий кризистен буллагына. Улата андой дуну сыйга көрөр бүттен. Бу андой ду картината бу битөбөтөр олорор андой ду картината сыйга. Onu da toğayaqta bollar jon eteller onna bu jingna kartina mandık diye büleli hatır jonlarım yavallar. O günden bana Allah bu çokçu bu krizisten takkar solmanlık diye eter kihini min baga körülük bin.
Көрөлікпен, мен бұл теманан интерьерге бітім хүрбәтші болла. Онна постоянно мана кетен көрөбүн. Онна бұл туққа соцсетнучылыры сектора болбатах. Мен английской дугу секторами круг кетивен бұл темаға. Мировоззренческие модели, мировоззренческая картина мира. Ден. Бұл манна элбэх концепция элбэх намара. Диннағы көрір идея тақсалик. Пока тақсалик. Сөп. Onun bullağına bilinge balığı naha hunluk tohtağaka. Bu kартина hüddaş ödü köddürü. Лабиринт higer выход из кризиса есть. Маннык бахарыха. Bunna концентрированное мнение мировой элиты. Bu күхін тоқ болбыта. Форум Валдайского клуба Сочига. Онна бихидойды вот бағылыға Владимир Путин докладын істеуіппет. Онна мен Путин бұл туғыттан, докладыттан мәті қолауырдары. Тоғы Путин де. Мен путинист болбатақпын. Оғынама Путин бұл Валдайский клуб форума андайды элита тығар анан ютыблар мұннақ. Онна бір слово мировой элите. Онна Путин'in emehim bir toqa kirer boladi. Каким бы он ни был, мировой элита кирер bir улахан государство. Алаячыта андай до кайдики барықтаған эме полне туқ бұғарсар ке. Ол кеге бүгінгі балығанияны тоқ тет характеристикалар. Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный, даже цивилизационный. Олата бұл кеге дөбет. Мәне тоқ болбатақ Тухара болбатах, экономической, финансовой болбатах, концептуальный, это был мировоззренческий кризис. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на Земле. И нам все равно придется их серьезно переосмысливать. Вопрос, в какую сторону двигаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректировать, он не знает. Бильбет кайди говорил. Муналбет. Он-то говорил, человечество вступило в новый период более 3 десятилетий назад, когда были созданы главные условия для окончания военно-политического и идеологического противостояния. Тогда, в то время, начался поиск нового баланса, устойчивых отношений в социальной, политической, экономической, культурной, военной сферах, опоры для мировой системы. Искали эту опору. Но надо признать, что пока обрести ее не удалось. Қандада теренелерін бұл бақа әдел. Бұл кейі білінер. Открыто олақ ағастық білінер. Постоянной переменчивости, непредсказуемости, постоянному транзиту мы вроде бы должны уже приспособиться, но этого также не произошло. Мунан әделла білін. Андайды барыта қадына барарын білбәт. Он это. Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям. От усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек. В чем смысл его существования? Киев ортодой дуготогелерин эме билбетте. Муна аламадел. Киллер ханалары худу ора ахыгыл рохпут тевитере. Он болбата. Вот кому на им есть что терять. Наворованного много. Олихим болла билейді. Оны көндігатылар. Оны билбәт биттілер. Даже кейті оманды келерін билбәт. Что есть сам человек, в чем смысл его существования. Он билбәт. Оны билер элита хух. Существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Лата бу билинге тутулунан бу тохтан проблемалардан кризистен таква пыттенет. Он имеет дюр. Туаратын надо ден бары күтелер олла. Ол хох. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству, прежде всего неравенству возможностей и внутри обществ, и на международном уровне.
А все эти проблемы, конечно, грозят нам существенными, глубокими общественными расколами. Куттаналлар. В современном хрупком мире значительно возрастает важность твердой опоры, моральной, этической, ценностной. По сути, ценности – это продукт культурно-исторического развития каждой нации, продукт уникальный. Взаимные переплетения народов, без сомнения, обогащают открытость, расширяет кругозор и позволяет по-иному осмыслить собственную традицию. Процесс должен быть органичным и не бывает быстрым, а чуждое все равно будет отторгнуто, возможно, даже в резкой форме. Формы ценностного диктата в условиях неопределенных и непредсказуемых перспектив еще больше осложняют острую ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожидаемому результат. Готовых рецептов здесь, конечно, ни у кого нет. Буманна кенisi бихавар. Бихавар onu bilbekке edildi. Бихавар. Бихи öbügeler bitkinin bartın kostağın tahardывыт. Готовые рецепты, они есть. И они в знаках и символах. Onu bu keye bilbekке edildi. Вот kimde bilbekке edildi? Bu ağayak bu siliske göre milyonlar bile он-то atıp da bilbekler. Но рискну утверждать, что наша страна обладает преимуществом. Сейчас объясню, в чем оно. В нашем историческом опыте. Исторический опыт. Барта варди. Буману хепкетеркини. Олег Балана, злободневной. Ваше интернет-соединение устойчивое. Тонусуллахта евразийство ден. Ну чаларга тухтаргарба. То бу ну чаларгаре было. Интуитивно. Бегетус по цивилизации. Туспа цивилизация, бу цивилизация, евразийская цивилизация дина дилдер. То hem bir bu kasmet hınçanan hıv üskabit tuh poladi. Культурная основа единая. Оно интуитивное дилдер, а в чем это? В чем выражается? То бу манныгы ден өйдәвәттер. Евразийство ден айдараллар даны. Күн бүгін өйділіп туықтағаны оңғыллали. Евразийство дені bu Википедия манны курьерда. Первоначально идейно-мировоззренческое, а затем также общественно-политическое движение, возникшее в среде русской миграции в 20-30-х годах, для которого центрально является историософская и культурологическая концепция России, Евразии, как самобытной цивилизации, объединившей элементы Востока и Запада, самостоятельного географического и исторического мира, расположенного между Европой и Азией, но отличающегося от идей в геополитическом и культурном аспекте. Евразийство делает хотя бы тухте. Идейно-мировоззренческое дилер. Но в чем это мировоззрение? Ким да билбет? Ким да билбет мэна евразийство. Даже бы тухте. Певец Евразии, евразийства. Евразийство это мировоззрение в чем заключалось? Как они видели мировоззрение? Картина мира. Ол картина на Бильбеттер. Бильбеттер в чем оно заключалось? Он мәнәтулларынан евразийство дила олен тохта болба. Тохта болба. Евразийский экономический союз он маннык темит. Үддәгәдбә терилте баваданы капсахан таксыба. Ман экономический рекурду көрөллөр. Онтон бу деңнәх бу тох булды. Правильная картина мира бу кихитебетүгөр олорукта. Ондук деңнәх картинаны иҗәһәддәр буллахына туңорорун барта табылган бар. Оны дөбәттер. Оны дөтер кемкелле демит этәһәтү. Бу денучалар төстерен mötöтө тухтулар. Пяткой в грудь бьют. Мы тысячелетняя цивилизация. Половора памятник тысячелетия крещения Руси. Новгородкова. Михаил Микешин дед. Тыгынча агыс 116 династия Романовых турор бут памятниктер. Маны бары көбүкөп боло. Улутум сыялар бу тыгынча алды. Уна ол тыгынча алларын токтан с момента крещения Руси агаллар. А до этого что было, им не надо. Бу
Бу картинаны мен көрөм бамын бәм софи бутум. Олох отуртагыта маны булан убуту. Билбет этим мен. Бу вечная Россия ден Илья Глазунов картинада. Бу манна булдагына бихонтан такка тухтар биле. Святые Руси. Муччосту историятер биллер тухтар бары. Бу индигер тураллар. Биллер ученыйдар, политики бары килбиттер. Буны о кендиге народ по хаманер. Көрүңөрө ынырык мрачная картина. Бу улланы ме тысячелетие крещения Руси ден. Бу картинаны бары көрүң, Бу Москва бар, галерея Ильи Глазунова. Бу манна вся история России. Бу ме дегенен Илья Глазунов тохтен аттабыт эбит. Бу картинаны бастан 100 веков ден. Онтан буланы вечная Россия. Бу буланы тыгынча 996 жылдах. Эме биле столетие там крещения, 1100 лет буларыга. Бу да шойдук олох гениальная картина ден мен хыналыбын. Бу бихонтан такка билбиллер дөннөр. 16 ден хурьялларды. Дигнах портреттері бар. Оны все святые России. Көрүңөрө биреме улыбающееся лицо көрөтті. Это похоронная процессия. Барыта задавленные проблемами. Ол халланы көрүң барыта. Все горит, дым, страшное небо, барыта угнетающая картина. Всюду пожары, войны. Это история России. Барыта кан токтула, барыта идет похоронная процессия. Он вечная Россия. Почему? Бу художник, маннык улахан художник уруйдуругар, его руками водят высшие силы сами. Хамай ортотугар в центре картины распятый труп распятого еврея, выдуманного. Бу маннык труп үйе тутагаджан. Конечно, это похоронная процессия. Дегенен күн болуктак, күн аннер ки үйерәджакта. Олихим болланы бу религия ходула, хымые религия. Бу күнгө хүгүрүер итегали бу тыгынча жыллагыта улары тактырады. Оны бу дегенен распятияны он эттисуяга агалалар. Ол иннене распятие хох. Онны жиңнах итегали, жиңнах православие дени чингизиттер киллер биттеребит. Оны бу тыгынчанан кихи ортотугөр бир жиңнахтык жоллуак кихи бар. Ол буллагына тек каңас мундукка көрүңөрө бир мишәрдилер хоготак кихи бар. Каңас өттүгөр. Ол буллагына тюрк олар. Тюрк. Бергелер. Онна аттыгар буллагына ти сыгыннах жактар турар. Голая истина. Дигнах голую истину на территории Руси, конечно, принесли чингизиды. Ол оно юлавыттар, Оны бот түгер барыта тохтар, дигнах тохтар православие символдары. Храмы наши, храм, Троица бар, иконалар, Николай Чудотворецкий бар. Короче, истина откроется, вот түттенде. Это левит, он бу тынчана кейттер. Бире жоллах кей бар. Бу не тух пророческая картина дем маны көрөм. Только мы можем открыть истину. Дигнах православие, дигнах тугун. Өйдө бүлүн, күнгө хөгүрөр өйдө бүлүн. Бу этот труп надо снять. Он в центр этого креста, крестен билебитти харыстен. Бу күн белете. Күн белете кихи сайдар тахымнарын белете. Этот труп убрать, он этинне мы должны повесить солнце. Он ол карабылыттар хоқ болуктактар, барта хырдык болуктар. Жон барта мишәдди жакта. Өрө көтө жол дики, күн дики барыктар. Вот эту картину нам предстоит поменять. Из траурного мы должны превратить, этот траур мы должны превратить в праздник. Для этого нужно обнажить истину. Ол этилибит бу картина. Onu oңоробарык такпыт дегенен буллагана бу учалар цивилизация бир тыгынча жылдак дейли. Бир тыгынча жыл болбата. Кей цивилизацияда ден кей бар болготтан булла, Евразия бар. Онда бу наша эра, не наша эра ден это приемчик из нейролингвистическое НЛП ден, программирование ден. И ты в свое время христианские историки придумали хитрые.
Вот наша эра и не наша эра. Не наша эра, тогда как будто не наши предки жили. Олеген этинде, блин, простой дөннөр историяны вообще надо ебаттар. Күннәгенә нәре, аны киһиден күннәгенә нәре олорор. Бир күннәгенә. Как бы кредит выплатить, там, в долги не залезть. Онтон рага толкуйдават, дегенен буллагана киһи хамай бастан билектаган де бу андойдуну анаран көрөн билек. Бу ортодойду тоо келбеккен билектаг. Дигнах картина булмадына киректаг өйгөр. Картина мира ден бу киһи мейтигер калбыт туктар. Икки булуша арияр калбыт образы. Ол образтардан турар наш мир. Эти образы в свое время специально поменяли. Гымыя образ таруганнар билеген андойду жоно 9 сылай 9 быргана муна хаджалла. Андойдуну 2 гына көрөлдөр. Мен курук этебинди. Хамай төддөр кидде хадда бурстой. Андойду 3 тен болуктак. Онда кихи 3 куттак тен. Оны биленге тох бар наука, религия, тох бар текки де. Бог, сатана и янь. Добро, зло и так далее. Тело, душа, дем. Бартекки. Бу андойдун 2 гына көрө хаджанган тугудоңор, тугун бартасы болот. Тууры хеп коңор докуна дагана этот фундамент 2 тоққа остул турбат 2 такка. Хуллар. Ол хуллар нерер билин, хуллар кемекелен тура. Ол эм болла бихи тургенник үһү атагы турурар тугунан толкуйдуктакпыт. Ол толкуй бар бихеха. Колобра бу российская цивилизация диен этер боллаха. Евразийская цивилизация. Бу бимаманнаргыта хетимнакпыт. Реестр такканнар. Бу 10-нчы жыл анрат түр таксаннар бу баста Европа түнен баралар. Онтон бу 5-нчы жыл анрат түр бу хака херегер келен. Хака Ленинан таксаннар эти каяларга таксан баралар. Ол кампыт хеддере барыта знак онна символ болар бит. Бу жоннор былыргы жоннор ден бигиннәр будан тугот түнен. Айылганы күтtä 6 харкыктара бу өтө көрүү өйдөрө. Аны кейтер будан күчтәк болар бит. Ол бу көстүбет эйге тутулун хүддә ашуйды көрөллөр бит. Оны бары бәккә дем биләгәт, ите барыта знакка символга калбыт бит. Оны билем бихи өйдө түйктәк бит. Андагы туктан айылгаттан тәял бит, быстал бу дөннөр. Ити примитивна материальны эйгеге эре олорор жонго. Бу андойду диен көстөрөр эйге болбатак, көстүбет эйге не. Мына бу кихи ологон халаяр күчтер көстүбет күчтер булды. Ол Клаус Шваб кимду там Рокфеллер. Олар болбатак. Хатчылак жон болбатак. Бу көстүбет күчтер халаялар. Бихи олары кыттыган ортодойду ологон улары тарга бихи онны өлеликте. Бу токтар эти арктаге диен таксаннар арийдер диен аттылар. Олар тарган мытыддере бу Великая степь ден. Маны скифо-сибирский мир ден аттылар, эбитер Саха-скифский мир ден. Хубудук. Те бу маны бартын кепсәраттын. Бу билеген хөптөк көрүү бар. Скифтер ден, сактар ден бу токтан из восточных степей. Черный морага тибиттер ден. Степи барты, степке бартыгар тарган мыттар ден. Хөптөк көрүү бар. Бихи боллагана бу кенелер холларын бу бихи сахабыт сериттен сагалан бу туакка каяга таксыбыттара эти Саянские горы, онтон Алтайские степи кирбиттере, Среднеазиатские степи при Черноморье. Итинне барбыттарын тухары барта тугунан халлар быттары бит. В знаках, символах барта бар. Оны боллагана бихи эти символлары бартын бир общий знаменательге киллерди. Нам это удалось сделать. И сейчас мы можем показать всему миру. Колора акарыда ки өйдүргүнө билим, колора бихи кепсен берип кыктапыт. Кинелер бого тагыстылар, тук богота тон үлөгөнү ютабыт. Онна бу маннык үлени ыйтар туга көзүгө кыра биттен. Бу муньяга оңоробун, онда бу этинде улен сүбеләһәре бүгүн муньян олоробун. Так, онно дебу хамай бастакы тух картина мира. Оңоллубута бу бихи хавыт сиригер манна тух тем бар. Парацель эппите, божественный свет.
с горы страны Гипербореев засияет божественный свет, и его увидят все жители земли. Дебегите не орухтахпыт. Бу первая икона Троицы на скале, где минактывын, он беккевля бу таяқтар, тух бу таяқтара. Бу улаханан онна булгунякта кебдерба. Демонда үс дойду, тоғыз қаллан, үс кут диен барыта ойуламмыт, маны бары бекке дем билева. Бу ис кохона игер кийдәгә дәгалбах, ан дойду тутулаун барытын хүддәш үдү бу 5 тыгын чагылнара түр, хүддәш үдү билелләр бит. Onu tüddәх түгенне бары бу колура каяга таксалларга. Бу туктара символлары уже чубуку болар. Манна чубукуга көтөр биттер үстө дигән бу. Туга барыта өйдөбүлләре барыта бир. Бу бурдук токтуллар бит. Татым оңостубут кылларын оютугар андойду тутулун барытын. Хамай бу туқка. Кенегаскилер битер бу өйдөбүл барыкта. Андойду тутула оннеки анала ден. Херге келбет анала ден. Бу манны знаках символах барытын оюлулар. Бу маны барытын бехи билегет улихин катылабаппыт. Онтон степке такалларыгар бу. Жону көмөллөрүгөр бу күн тааха ден дегенен ону оленный камень ден табаларын эре көрөллөр. Дегенен күн тааха булла ди. Табанан буллагына бу кихи таамын бу анныгар көмүллүт кихи таама. Кандык таамга тахтамнак ки тытарын ону көдөрөлдү. Күнгө үңөр ки. Уна табаны жаһжалларын эме пиппит бу таба саксагар моогугар күнөгалар ден тундыра олороннор. Тас күн тактарыга таба тундыра кире. Уна таба моогун бараган кыгын моогун бараган аныс күнөргө бир таланан элбак болот. Ол буллана ки ие куту таамга тааран ийкта. Onu olihin tatı tıhınçana hal tukarı bu manı tatı mustahidler. Bu manı kıttami bir öydebile bir bolara bu oyuga göster kılırdı. Anra huru digitiye mevzu kömühünden orullar kurganlar gogallar. Onda oңорор tabalara mi öydebile barıta bu ki toğuz kallan diye. Ki öyünen hanatından saydan tiyek taqtağımları götürüldü. Bu kastarma diyen Костромской олень Ставрополия булулу. Бу эме өйдөбүлө бир. Муну бу кихи кайдак тахымтан тахымга таккара тыттара питание биле эттени де. Эттенини тургутууну ахан кихи тахымтан тахымга таккарын эме бу. Будукөдө. Маны бары бекке дем билагет. Бу боллагана бу мие бир Аны Скифская Троица дед. Минаттывын өйдөбүлүн эме биле болуктак. Бу өйдөбүлдөрүн барытын бихи андай тужунуга бартыр кепсилге такпыт. Бу мие бу агыс илах сагалах аны дойду ден аттара тактара турар. Уну кихи бу тутуру барахын дойдуну иккети минен туруктак бир атын төт бастыгы тахымахан түет үе таамга таккан икки сакка аккын каянды мени такынды. Үс куттен бу үс фигура турар. Бор кут ие куттен эти хытачы, халгын куттен ол төбөтүнөн ол 6 таамга таккан. 6 тен айылар кытталты артамга. Бу үс дойду өттен. Боре болбатак бу вплоть до бу мировое древо ден бу эме кистелен өйдөбүлө ден эме бу хим бир бу ки өйханата. Кихи тоға келерин бартын кепсилери бит. Колобро Путин туды билбеп битен этеди. Бүгөлөр бу 5 тыгын чагын ратты билерлер барат. Онна бу кихи кассагар бу кандык тагымга тиякта. Бу барыта хүддә шүддүк барыта. Жонго өйдөнөр туду. Ол знаках символах барыта бар. Колобро начиная от небесной троицы, вот троица Андрея Рублева, первая троица на скале. Бу барыта өйдөбүллөрө бир. Спектр солнца. Бу бихи хергевит троица Андрея Рублева өйдөбүллөрө бир. Бу буллагана бу омоскордокуну барыта тух атын курдуктар совершенно другие образы, но дигинен ис өйдөбүлүгер кийренген көрдокуна бу барыта бир өскө тихиллер кихи онна бу эйге барыта бир боларын, онна таңар күспүттен, үрүң айыбыттен, күммүт өңө
Бу барыта бири кепсиллер. Православная символика ден это тухтар. Бу күнгө хүгүрүер били. Күн оголоро болар бытын. Onu тухтур. Onu керехелир. Ол били, булыргы били. Туота болар. Дегенен бу скрытая символика православного храма, православной атрибутики православия. Бу барыта эме это атрибуты или символы солнцепоклонничества. Биһи бу маны олох барытын кепсир көйдөрөр кыхтаахпыт. Бу андай бу нуччалары васылганнык сохутар информация болар. Онна бу холовра. Бу биһи биес каракпыт православный храм ити, храм Христа Спасителя уңөттүгөр. Ортотугөр ити билерги 5 век до нашей эры. Бу андай барыта билер туга Тайная вечеря Леонардо да Винчи. Бу мие күн каландары болара, 13-да күн каландары болара. Үддәш дакастанар. Ким даганы хайдак даганы этиспектина бу барыта. Ырытыллан оңоллан барыта турар. Бу маны, конечно, жон көддөөнө эме улахан сенсация. Андай дуну доргутар сенсациядыр. Ол барыта бу биһи сахалар тухпуты, итегал битер. Калан калбут биһи тылбытыгар, биһи лонколутугар биһи. Onu vartın bir hiç inçiyemmet bu bilin de kastır kıhtakpıt, köddörör kıhtakpıt. Bu köstör, даже Африкага, африканские вот эти великие строения древности, 13 век до нашей эры, храм Рамзеса. Бу мех календарь был, триумфальная арка Константина Великого, 315 год. Бу мех үш дойдуон унисыйда каландар болара. Америки тухта кеме көрө. Храм Христа Спасителя ди биһи бес каракпыттыр. Оны бу биһине да худургу болар. Бу тухка кирер. Үһөккө кирер битер күнү көсөр. Бу мен унисыйда каландар буттыр. Онун булдагына бу знаки символы правят миром ден. Бехиш яра Конфуция питедиллер. Бу итихама хепкеппит билигин булдагына Маны билген андай барыта билер символдары бу. Бу пектораль туһунун эмеһдә шүдүк билегет. Пектораль ден бу идеология. Идеология в человеческом обществе. Тух идеологияны тутулукта манна барыта оюлана хаджар. Ну булларына биһи андай дуга улахан сенсация оңрак кехта. Оказывается, жонго барытыгар кихайма хортотугун, ну по крайней мере Евразия барытыр таргамыт итегалебит. Таргамыт итегалебит барытын да өгелербе бараксаттар и в монументальных сооружениях, и в простых каких-то изделиях, символах. Барытын каллар биттер. Ону хаңалы көрөр, ону өйдүр, аны ки улук сүйү болбатак, болан калбатак дөндөр өйдүктер дияны. Сөп, ону уллана туктен. Бу бачча билини биһи иджа-хаджабыта. Жиңинен буллагана Андрей Иванович бу системдик били эбиттен бу туакка андай дубартыга таргамбыт били эбиттен. Андрей Иванович хуруй бута раттага ди. Онун буллагана билген задача стоит как тен бу хүлбе устата биһин үлән келлибит. Бу мандык туакка публично үйрөтер болуп бесыл бол. Эффективно дахтыра. Билен турар элбитровут огынан баран это не та скорость. Кылура андай дуга билген механик бар 5 жылдан барата баарылар. 5 жыл ине. Багар еще скорее. Хота хектара андай дуну. Олихим булдагана бу мандык темпанан бардакпытна туга хок. Үсү 5 жылдан билген 300 ки үйрөнмөт, 300 ки үйрөнмөт булдагана. Ну үсү тенче ки үйрөтөт. Ну и что? Надо миллионы, блин, хеттаңар миллиард кехети надо. Ону хайдах тиебиттен туохтурар, уйты турар. Бу мандык үлеләмет корупап буттугда. Онно худдугучу бага есть высказывание. Если хочешь, чтобы тебя увидели, встань и покажись тебе. Если хочешь, чтобы тебя услышали, говори. Ну, Onu haydakten, haydak. Bir dağına olur baputa. Aydara hatı kurdu o günün bara köcüye köpere.
Onu ayılar emeye beylere köddürüldü. Ol kolu vura olar biyaka bu kohun haşka. Bu Jokускaytan takkarıgar bu kihini kim de bilbet. Bu bök toğur teleşkanı tutanma ola ulan bara turar. Moskva'a vardım diye. Ondan Irkutskayga tiyeriger tuqqati Бурятияга тиерегер Бурятия андойду барта биле. Иркутская областка киререгер андойду все таблоиды мира первая страница гурьяллар букетуна. Тох бар блогерда барда. Миллионы его знали, миллионы, сотни миллионов людей. Bu kovun haskını Rusya bilbek ki hediyen o. Того bu идеялах бар. Идеята худда худургу. Власть народу Путина изгнать те. Худда худургу де. Бияхавлана этер идеялах пыт. Жонго бартыр теддер кыхтах пыт. Олеген бихеме бу манды барыхтах пыт. Должны встать и пойти. Bu haska var bütün min hüddağın toxtavıtın mevlavıtın. Novosibirsk'e getiydi hana min ondu tiyemi kıttığım diye. Ondu kanalağıtın. Onu barı bilagat helister bu baramot toxtu cepi bu. Bu futbol kavutun haska ketin tüşbütel. Bak bu. Mühücüm muttiyenler 2 gün kamsa hızıvıttıra. Şunu gitti. Onun bullağına kolubur bar. Kolubur bar. Olihin tuğtiyen. İşte biri kepsiyekten bağırabın tuğ. Bu has. Kimi kadar bitir? Duguydan onlar kim? Nikita Gretsi. Atından ayanlar, hakatından ayanlar. Ты bujonlar üçü bu ideyalar. Давай bujonga hıstıqqa, bujonga İstanbul tuğtiyen. По следам Сака Скифов тен. Идеяны этияққа онда bu кендерге информационный платформатын бартын бейін ұрық күтті. Onu специально граммыт ол аттары көшсен көпсеті жеппіт. Дугуйдан онда Мишел ден. Onu өйді өтіқтері құттынан қалбыттары. Қады чө бейі. Оқамма идея бет. Әме габышақ күдік жауыла аяқтыры ден. Әйже құттанар болда қатына бара тұрын ден. Үттіләні күт ол дөндер. Ол дөндер білін аяннан ехелер, оны түхәде андай дөні қамсаттылар. Қағын әме кіра туқтақ қарзаметке. Шаман хаска күдік андай дөкендері. Білен тұрар, не будут следить. Антон Грециялар әме тұспа арақсан әме Магадантан өміріңі кәбіде. Оны білер кехеме ақсаннақ. Не миллионы точно. Аяқтығынша кеге бар. Білереді. Бейеқа теннек нағды оқ. Бейеқа улахан тыс мұш сразу ғалынығыттан, бұл пақуата ғалынығыттан әлбәқ кеге. Бүддәқ әлбәқ миллионнай аудитория нада. Ол ем болағына бұл маннық идея өскүйір болда ден. Яқанав женелін. Ол жөні күтті кәшіп бет онтан болағына келін. Әші бәбі барыққа ден. Бәбі таңырдақ бұтына, бәбі теттен атын кемдағына. Оңырыра сыға болар олы ден. Ол ем болағына бұл маннық идея өскүйір. Культурно-исторический конное турне. Культурно-историческое. По Евразии. Икі ғыллақ темыланны бұд. Бұна атын білден тұрар по следам Сака Скифов «Тайна мироздания» ден. Бұл тайна мироздания ден тұғынан күрді бәқті бұманныға ұйталылар гүгілділі. Ата мет оқ болықтақ. Жон әлбәқті етір ден. Оны олағына қайдақына бұд. Пақот оңыры бұд. Бұл күрдік. Бастатан тұран тағаға херіттен ағалы өп болды. Оны әте бастақы тоқ бұтыттан. Таяқтар бұтыттан. Әте таяқтары ғабарам бұтыс тоқ бұт. Ол өйді білін кәпсек бет жауынна бұл символ тоқтарын өйді білерін көрді барды өтте. Оны бір улақанда әтеден маршруттары оңырыр ден. Мәхіні ұқпар жабы тұғына улақан құрғанларына. Білен тұрар Горный Алтай, Тыва, Казахстан, Оренбуржье, Ставрополь, Причерноморье, Крым, Украина, Приднестровье, Гуннарға тақсы қанады, Венгрия, то көстіға. Бұл тұғын оңырыр ден бір хүдді алуған үләк үйтер. Тұғын маршрутын оңырыр ден. Это мне представляется, каким образом мне. Бігі білден тұрар бұл бастықы ғылбытығар бұғыла ғыруға ден популяризация восстановленной истинной мировоззренческой идеи. Бігі қәрі бар бұл. Деңнәқ.
bihe kahakalarga bihe kara var. Onda vasmin 100% этевин, он подтвержденная многими знаками и символами. Атын кими хадагох. Бу маны биһи бартын көддөрүк тахбит. Кура билген ким де билбет. Андайды ким дайдар. Бу хакалар жиңнак идеяны идеяджаллар диен. Огон мактайын биремеки хаңарарды. Того биһи көстөлүк би. Бу бэбит кеддүтэ жабыт онда. Тах мене бу күннәгәне кепсетер куддуканы бит. Оннук болбатак би. Хамай улахан андойдуну атагар турурар идеяны биһи жаҗабыт. Биһи карабар. Onu ödüyortak bihi. Bihi ulu muhtar bu diye. Bihi bilin andayduğunu kamsatıyaktak. Ол солон эти табула хатывып была. Bu iki сыла ден раскрытие смысла евразийского культурного цивилизационного кода. Bu фразаны мен эме ким тылыктан убытым Владимир Владимирович. Евразийский культурный цивилизационный код ден. Это тур, хотя он сам не знает, в чем он заключается. Он улла бихи бахарар кыхтахпы болу. Барытын көддөрөр, барытын бахарар. Де ол ихин бар ихтахпы, ол ихин көштө хат ихтахпы. Ол көштөр болла билен тора кеhi картинанан, үшөй картинанан көддөрөр. Бу тухпут боллана сылбут сорукпут тух тем болар. Да лохан проект, бу проекты бу идеяны проект оңорорго билен тора элбах кехилелехин. Манна өссө түгүлетебин барыта доброволецтер рекирелдер. Добровольство. Кими даганы күйүнөн манна үлелеп битин точно билебин. Бу маны үлелире биттен. Манна можно жизнь посвятить. Бу худда ушу идея бу ортодой дөхелем мен бу манныка үлелеп битим ден. Бу история халыга. Би мана хатаның ордок бутна бу поход по значимости будет химби тең болуга. Аттила походын кытта, он Чингисхан походын кытта. Олох тең болуга на мерках истории, на бесстрастном безмене истории. Тебис тең болуга. Ону өйдө бар канада. Аны боллагына туктен. Бу кайдак бара өттен. Бастатан туран боллагына тугу этиемете. Бу бастаки тавадиен хахиригер оңруктак. Баста манна көстүктак. Онна көстөр бүтөр боллажы бу таяктары устуктак бит. Бу кетемега бу 3 дойду 9 каллан дени. Бу оюн устуктак бит. Онна билен турар. Бу жаркан артыга. Бу ковчег завета, онна боллагына бу интерпретацияда тугытта тең пророчество, библейское пророчество нагытта тең. Onu emiye bilagat mi kafsachibin bu. Tuq bar religiyalar barta bustanlar күн итагала üye takkı diye. Ол hurullan turar. Олихим боллагана бихи сразу принимаем образ 4 всадников апокалипсиса диye. 4 всадники бихи белемнебит. 4 ат болоктах, bir ата харат, bir ата көчөр, bir ата кыл булур, оны bir магана. Он эти откровения Иоанна Богослова эти лябди. Всадник на белом коне вышел, чтобы победить. Он эти Джон тугун таддарга болгон тотун. Акалар бу тугурса куйдауттар де. Бу тугун бу хайдак аалларын расшифровкаты маны бартын кепсекпе. Ону бастагы картина боллагана мында бе ытык каялакпыт. Ол каябыт Чучур Муранди. Чучур Мурангтан үйян этеринен тыгын дархан туукка барарыга, улуу добдурга боларыга, ол тугун комуя барарыга, налогун комуя барарыга итинне хер тома оңорор эбит, атынан такса. Ол ихим боллагына бихи тинне таксамыт бу түөт аты химиевит скифскай тугуна. Скифскай тук бар узбуруятын барытын скифтер кендеринен оңорор. Псали дан хая боюннар бутын таңандар якпыт булахың орукпут булах бутыгар бу белени якпыт онно элбейх болун таксамыт тух аврят оңору ону бартын хүддәшү дустабыт хорошая картина манна болдагына билден тора сүйөмөчүнө группа бар булукта онно кино оңоллар онно болдагына YouTube стрим оңоллар
Он таблим бе доктор бутун уста жабыт лекциялар бутун. Бах бече лекциялар ула хаскулары. Вот, он бартын янка хекпит сайтка, он киге колбра тукта. Аяк качыга киге көрөр болду. Интерегә жонда. Это стрима башка бар я, бартын башка көдөрөк бут YouTube'ка. А так, бу информацияны бартын подробно капсир битет, конечно, за плату. Бу инфобизнес тенетен өксүгүт бете болу. Бу дах бу интернет кыгаден далохан. Мана бечеле отучала олаттар bir webinarga onun tınçı kihindikler elle onu bir webinarga BS ağız milyonu üç çağının oksun oldular. Kulluhum buldana bu manna bihi elbaq kihi tugun bolgomtatun hatan tattakbutna bu tema. Bu temaga John интерьерге çoğuna bu проект бәте самофинансирование болар кыхта. Но бастануйтарга, конечно, надо аккумулировать деньги. Бу банна ухуллубут, onu YouTube'ка көддөрдүбүт, ухан реклама ордубут, онтон булана тока тиеми. Bu üç toputör ustavut. Manna elbeyik attaq dönü munyandı. Hatta эбе хытылы болла барта. Онно можно делать, какие красивые картины можно делать, только этих тыгындархан киная көддөрбүттөрели. Вообще сногсшибательные картины. А да эти картинкаларына можно привлечь внимание миллионов. Бу маннык похокка бардыбыт, бу маннык дед. Улаты болла бу караманна гыттан хүддэ албахдон болгомто туукка кирен калык бутунса. Внимание миллионов тардан. Онтон буллагана туктубут. Бу аттары минен барбаппыт. Бу аты көддөрү барбаппыт. Бу шоуңор бар. Курганнары көддөрү мировоззренческий. Тайна мироздания. Манна коневоскалавыт, аттарбытын онно угабыт, бәбит машиналарыбыт, съемочная группалар, онно да оңолдук маршрутунан онно барабыт. Регионтан регионга. Бул регионга тиер битигер булданы туктубут. Это примерно диетин это. Бу курганга кирет битер коллаборати Пазырыкскай курганга. Чөйүл биде онно горна Алтайга тиемит. Горна Алтайдан аттак жоннору мунябыт. Тыгынчаны 100 кийгеле, 100 кий, тыгынча кийгеле, тыгынча кий. Де онна пункта до пункта бу атынан барабыт болтука. Абрят оңоро. Күн оттотонно тиергене расчеттамыт. Онно элбейх аттак кирен. Онно картина оңоробут. Олог шуя картина. Онно стабыт, динна абрят оңоробут. Онно элбэх көпсүйлер болуктара, лекциялар болуктара. Оны барытын уставыт стримныбыт. Оны өссөр бәхке внимание келек болдай. Онтон тывага әме оны уже болар. Оны курганнар хөддә албахтар барытын керие жавапыт. Бидди кери точка хөддә аныкта. Онтон булана Казахстанга таксабыт. Казахтар кытта билим маннык болбут. Әме бихи тохпуту на бу проект как конъюнктура тыграннюр. Наше прошлое не только советское, наше общее это тысячелетие, дед. Мы со времен, со скифских времен бир культуралах, бир көрүллахтым, бир тегallахтым бутте. Он Казахстанга курган бар, золотой человек, кискени, он золотой кени болду, кептилер алды. Он ол курганнарга, музейдерге хыджанами, аттах жonu муннамыт, онно ме картина барабыт. Bir istoriyalar, bir tegallar dömüt, gün tegallar dömütten, onu me aydarabıt. Onu şerbak kihikiriyaga, bak ki, ondan Оренбуржа takab, ну и так далее. Barata etinlik tuğunan barıqta. Onu baratın belemnekta, proyekt, tuğ bar manna marşrutu neyin oğrarga. İdeyetay döner diye. Onu bu operativный штаб diyen, men hanık par 15 ki. Да компактный хаус, максимум 5 кей. Мулуктах, онно боллахы будду группалар боллар. Хамай бастатан турун бихи юридический өттүн көрөктәк бит. Бихи колура селистер ден бихи регистрация туха жабы билген. Самое первое это зарегистрировать НКО селист. Эти бастакы. Бу манна ким багалах или итин унан кирагат.
Бу маны регистрацияга можно поступить очень просто купить. Он там была она, тухтары кытта алтайдары тывалары казахтары кытта кепсете битер, он международный фонд тен оңрох бу проектка анаммыт фонданы ким төһүнү угар онно вохтары уллари хачын Саакашкиевский мирде. Ити бастагыта. Иккихинен боллагана мен бу туга темете. Бу группа по подготовке маршрута по регионам. Манна элбах кихинада, манна буквально мне как представляется, да? Бейкихи тухба бу материалы, бу проекту на материалы вылетает туда, в регион, устанавливает контакты, Министерство культуры, там, тухтары с общественниками. Он на тиенде бу проектка үлелехер жону булохтах, жөбайтык тугун маршруты урухтах. Кас регион ай, итинник тухтар эмиссарда барыктар бейттен. Бу бир хыл устата оңоллар жела. Үстілге тугунан барар гына. Ити иккес группа. Бу манна волонтера нужны. Волонтерты бағалақтар. Үбілерін токуйдуқ бұд, білден тұрар. Бары кәли тулхан командировка болар. Онтон үз улахан группа, киносъемочная группа. Бу манна ме бағалақ жондар. Кирен, бу манна тоқ бар сценария, режиссурата, тоқ бар бұтуға, съемкатын, операторская работа, тоқ бар кине оңғылды. Бу манна ме идеялар баллар, манна саха фильмі көпті кәпсеті әдек бұд, тоқмұдық проект бұд боламаддағына. Оны саха тедігінен хүдді шөй документальный кине тақсар тема тәхәддәріті. Ол документальный кине неме сенсационный болуп сөп. Улаты бәйтеме улахан кассавай фильмы ұрықпа. Оны токуйдық бұд. Но бұл группаға әме бағалақ ки хұрыярың неға. Онтан болағына бір улахан тоқ бұд, хама айданы тары группа сымый. Улаты ютубка стримытар, онна тоқ бар соцсеттерге әме Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники. Манна бартыгар бе бу походу хырдатых тахты барды. Бу манна ме группа энтузиастов надо покупка бартыгар хэджихан бартык көрөн. Онна өссө бир группа технического обеспечения. Мен бунда тугаттимде. Бе покупка будет на автомобилях. Бу эти автомобили, совсем без техника, это техника, бу мана дальше безотказно отделен курдуктына, маннаме нужны специалисты. Специалисты бу группа киренеме манна басавынде этих тахет. Онна сөбир хама главное бут тюет аты деваравыт, манна шөһл бихит басыктак, фураж, это иккидеки болунса. Онна үші бай тухтар баллар эбит, билин уже Россия муравлар эбит, Газель Next ден фургон тух коневоз. Бу коневодческая группа демета. Булар эме бу дах улахан полталах. Онна группа подготовки конского снаряжения и костюмов для 4 всадников. Бу манна устарбыт истербит маннаме надалар. Онна бу бир хама тухпут обрядовая группа ден. Каннары тийдах битне хаянда обрядом ру. Ол обряд хайдах бар ихтагын, тух бар биле сценарийм бартын орон. Онна кем батаманна мен Асет Васильевич тухтурун көрөбүн. Онна акина аганьян онна обрядом орога. Онна тухка киреп битер. Билен тура бары багалактар, бары кыян барсыктары болгонман бу. Обрядом орорго, улахан курганнарга обрядом орорго. Мантан максимум жөну мантан ылаатык бит. Обряд итәргә ховра мантан. Ким баглах да онны тиен. Барым устан хакалы таңастах үчү обряд турма. Вот. Ити гурдук бе итинник бар дахбытна. Уна хатан жөнгө көрдөддөк бүтүнө. Бе внимание миллионов можем привлечь. Сөп аны болду аны бу манныга тәргенә бу мен. Быйылгы бекке хылы Владимир Путин тохтен билдетти. Год культурно-исторического наследия. Ити хаңа жылынына указ тақсыбыта, оны бары көрдік көп болу.
Hakalar barın ha yörgütler de doğru. Hakalar kulturavut budan derin barıttan diyen hakalar bilenler olihin görenler bıhla. Манна Валлана Тухтенкина. В течение 2 месяцев подготовить план проведения этого года. Билен турар бихи концепцияны хурьян каямыт, но нужно искать нетрадиционные, прямые пути. Бу прояви хаямда киевер курдыгын. Оннан колбара бу туунан Министерство культуры мир туун көлдүлөр болу одобрение Якутского министерства. То ну да проблем я не вижу. Но имбир манна всеми путями надо Бу проект сопоставимый культурно-исторический проект. Бар болу ден мен кулура. Бу проект Олох Хама тух дирин он сенсационный проект. Манна то бир есть риск, ол риск болланы туйде. Бу жигнах ихин өйдө тохтырына Путин нахпы куттана алыктырыншы. Бу бидданы религияны тугу бартан каллар бат жигнах тух булды. Истинная картина мира. Но судя по его выражению, по его словам на форуме Путин кини көдүгдер он хөпкө бу история битер бар денетер. Этот проект может стать вообще путинским проектом. Вот что на ура барых потенциал. Он болан халыншы. Күдді лохан хылтала. Хылтады мене сөті өлетім. Хатаны тақпытна. Бу по значимости история, кихаймах история тегер, бу Чингис хан походун, мында Аттила походун тіпті тевистен тұқтақ болуы. Хылталақ. Оннық тен ханы. Эти вурдук, эти уопсайт тугун идеятын мен еттім. Білен тұрар. Маны жасуқтен, ким туға тилағай, бағалыста. Туга тергетин билеген этихетинше. Туг этилах. Каннагыйттан. О билеген өшөтө гүлетебин. Өшөтө гүлетебин билеген бу мен идеяра курдук аттамды. Ону проект оңорукта. Ол проект оңолдон таксаргар онно көстү. Бу бастаки этаба диен. Бастаки этаба диен болдагына мен тугу көрөбүл. Первый этап 2002 подготовка проекта съемки в Якутии. Чочурмуран он эти үс курукта кайлабыты күхүн. Обтекаемо тух айылга хамай кырыгыбай болан турдагына. Разноцветие осеннее. Лата конец августа, начало сентября. Бу үш картинаны устуут кейден. Ону хадере бартын теринер оңрон. Үбетөһө боларын. Сөп бүгүн иккис вопроста акпыт, ол иккис вопрос боллана туохтен. Буларна мыты бир кихи кырада хачылах болдагына. Алыр кылы регистрация того же юридического лица. Манна болдагына туохтен. Бе грант деген денге киштер болдакпытна. НКО не менее 2 лет лелевит полухтах. Улата надо покупать. Эти никто балларым билевин. Но эти на лохан сумма болуга, не надо регистрация. Сумма на текущие расходы ден бинтугу килдеревинде. Билин кели вари вавлуга. Буквально бу хелери иттан. Оно бихи тохтах пут шуйбай загородная резиденция. Улахан биле тух пирамида. Ну пирамидага болдагана биле умулларавыт дебиттер. Тугун ититен рарарыгын мыттыр аны. Бакарарыман бахарык битти. Онно үйга ититите агыстынча булдук таксар. Улаты болуп 200 болдак бутна, 300 болдак бутна. Ну это постур влей брастак бутна. Может хватить на все. Улем болла мен тени тоққа хуриём. Манна ким даганы то. Механы акпар кимда утары хуга дигән. Үйгә 100 рублей берерден. Улахан нагрузка болбат ден. Онна ким яхны тарар бутын оны токуйдык бут. Оннан бу ыйттан уже үлеләм барагына. Эти иккис вопрос бут ити. Алло, Илләдә. Илләр. Полонез бу хоколба.
Öte toha НКО учредительler кемеле yok mu? Жабета, бет хурнуом, Ne oput var. бет, Немерен бар бетте яха. бар. Bu manı, в принципе, улахан политиканы hem bir tarih bu temata. Улихим Allah хараман найгыттан тенник улахан кырышалынар ордук болу. То детекка мана олох самостоятельно бардакка тухтуктара. Хүдда улахан тухыджар болла информация. Тух бар бартын түйерер. Бартын түйерер информация. Онан боллана эддеттен улахан кырышалынар ордук. Улихим боллана минти Сафрон Захаровин öngürбүтүн эддеттен надо обрести единомышленников öngнө хоғуздоннорто в Москве. Культура гететтен игенти. Коловрун эттеха калибра Никита Михалкова коловра диен этебит. Итинди калибрдах жоннор бу маны өйдөн өйөтөктөрүнө намного проще будет. Онтон туққа эйгеат ағыстағына, конечно, хүддәр бәқки туқтықтара, өйдіқтара, хыстықтара. Улахан сенсацияның орор туқ проект бұл. Мен білемін ба. Информация, которая перевернет весь мир. Это однозначно. Онтон бұл хүсіл бүттен, бұл барытығар барық бұт, Евразия. Оны тон түйәкаларынан бартын оңорон белемне. Шеп, onun боллағына бутугу оңоруқтақпыт. По следам своих предков Евразияны дұргутуқтақпыт. Евразия болуды, білген туқ болады. Информационное эйге. Третье коммуникативное пространство. Онно дебеги бұл идеяны ылықтақпыт бұл пространство. Хубу кетен турар таңахан уже уруйдан проегын инта. Тахаран уже истерге берехан ага. Ото? Истерге устырга. Ото, о чем речь-то? Спейдыларын дына. О чем речь? Манна, это тюетки яхаем бир туспатик теревы полдали. Временно можно зафрахтовать у Сахафильма. Заинтересовать надо Сахафильмы интеллигентных кино. Да еще кино так сенсу. Манна, имеет сенсационный фильм. Ну, сайты было хоть я не вынтора. Тут Айылар көңүлдүлөр бар. айылар көңүлдүлөр. Мандарайын барда беги уруйда апынан барында. Айылар көстөп. Отон мен ыкпар айылар бәләре подсказка берелер ити. Шаман хасканды көдөр бүттірі, оны әте аттағы олаттары да көдөр бүттірі. Бұл проектке келдер әрі. Көддөрөллөр бұғылақ дейм мен қолуыра. Хынылы мен. Зма Полуныч. Ага, işte bir. Bravoların tekene. Gögünden. Amin tuğdini dilakı. Aha. Bu ideya, ideya, evet. Onu olarak ki Sürbek Kılgıvalarına bu ideya sünnünden, onu en yönetekaki bir aktris sünnülerinden dokumentarını kineti olukana. Ödettim sen yaptır. Ödetler aha. O zaman ben grupa kuruyorum, eti gruplar aktarın kim kanlı grupa hiren ülelehim bağırar onu dayak takıtın rüyarın. Bir kibar bolla sokal üleliyim diyete. Onko registrasyon terülelehim diyete tihidda şüvi. Söp, otça bollağına min bu günlergat etini huruyamman tahariyim. Kimiyaka, katçını kimiyaka münyer bütün etiyim. Бухгалтерия точно надо было. Бухгалтерия диен надо было современно. Он тух болар. Этот проект, это винди. Хатаны так вот на это самоокупаемый очень как бизнес-проект имеет корюха. Да, лахан качны камсатых потенциал. Вот, онан болла ана бу проектка үлеле һәр җаннар битлән турып бары хамнастак, тохтак үлелектер. Интерестәк. Олай мында кыра хара тугара общественный тухудук онтон тахсыктак бит дигене.
Hatan ләтәк битне, hatan ордак битне. Манна потенциально ол сүйіне миллион дем болбата хатта. Хотя бы сотни тысяч кирен көрер боллагана, это уже будет успех, очень большой успех. Тухтар бәй күрдүк жоннор элбах жон кирихтере холорати. Алтайдар даганы, тывалар даганы, казахтар элбах кирихтере. Казахтар бәлере туманта таха миллиондер. Несколько сот тысяч кирихтере. Казаки, казахтар. Усынан те курганнарынан бардака тугу этиха. Хүдда улахан эйгени тария бутап, көстүбет эйге, өбүгө эйгете. Маны буллана тук элбахки маны учоккал бакурдук. Дигнен булла хүдда улахан эйгени тария би. Онна механик бар ол эйге битне улаханнык бүйөгө үйрөктөрө бөгөлөр бит үйрөктөрө. Бу күнгө дери курганнары хаспыттара диен көмүхү ураар эле калдыр. Ми буллана öbürler bit tamay tuhtara ulladı. Bağalara kallar bit keriyestere. Bu öydöbülü kallara hatırlar. Öydöbülü o как не как золото ценность, а dinler öydöbül. Ol bilini kostan tarif. Ol bilini bu kostan tahar bu jonu bilen turur. Bu eyge bir ne buhanlık öyü diyen min. Doğru. Sürahım sereyer. Onun Mesela abi tabii de etin ha. bastan ilder qana dönnadı bu hala. İlder qana davada onda ministerstvolar davada Türk amukları mundan rangittenler mi hasıl davanan bıraktı. Onun bastan ilder qana dönnadı. Ondan Rusya ministerstvoları yoktunnadı. Açığına kongul olamayan bir de nada bunlar buradan kırtak bu. Erellak bu. İti hep keteğen. Бигенеттон тухтен, культурно-историческое дем было было. Хотим мы этого или не хотим, им бир да лохан политический вопрос тарьер. Тарьер. Казахстан кемитен Türk amuktan adaga hallar olur bulak taktır. Türk amuktan muhundaklarına arsiyene tefsirlere Наоборот, би тохпут би проект бут тугар конъюнктура теоретик ирел этенник вескабите. Толи кабилеген тох Россия халаттай дөтө. Казахстана хок. Казахстан коловра үттү бардаганы Россия мехыллар ден бары дөтүлөр. Улем булланы билеген политика должна пойти на сближение. Урут булланы бары ораргара материально бай ораргара токудан ороду. А как выстраивать отношения с соседями, он только давакал. Он эти Казахстан үттүбар бута көддөди. Казахстан это тынча километр границалар. Он граница да ден хо. Динда бары бирге олар ди. Казахстан итинне ылынна да аны эти Оренбуржия hem бит таккар. Там родственники мында хыджалар ди. Hem бит таккар итинне Сибирге тагыста да аны Россия бар. Наши подбрюши. Onu vardı hüdda şöyle düdda. Olihim Putin kirledi dedi. Bugün kim Takayev eter hassın öteger уже войска там. O itinlik Türkgenlik reaksiya. İti tuğuk öldürürü, iti jonlar, iti bu bir havalta bir de öydavütün köldürür. Öydavütün köldürür. Urku kurduk bu beğara uğra hecvakka. Tuğun vartın tulattın köründe gana. Onu Евразия diye takana kolorata Евразия. Казахстана хох Евразия ден хох. Ни географически, ни исторически. Бу хама центровой тугун Казахстан муллади. Олихим муллана бу походунан худда лохан тугу оңравуттен өйдөктөрө. Жигнах өйдök политиктер сразу уловигнектер. Колора билген Центральная Азияны бартын Туран ден Эрдоган жабылылар ди. Ол ди хаянерелле. Где Туран, где Эрдоган, Передний Восток был, ехал вақта сыгана вақти. Оны бұл Россия игнорирует боландар, тоқтарын, чуркаларын бары ол деге таттаран әреді. Эрдоганын ол қатшылақ, тоқтақ, на пустом месте. Османская империя бияға тоқта сыгана. Империя Чингисхана.
Даже тугу даллаққа, эти скифские периоды даллаққа. Кимдер бихе қасыяннара хо. Кимдер Селжуктар ең бұтанан тейбеттері, олар тұқтан қалбыттары. Бихе қасыяна хо. Ол ең болла бұ төттері историческай тұққа, бәует тұқпытығыр өбігелер бітігер. Bir bütün kötüler projekten bu mana lahanlık üyektarınsa bunlar hatan ülla takbetine bir etevit ettim. Putinski projekt olamam. Kaçıvıtın hem Putin teliyete valla. Ton hot tuğput men предварительно hottан kırdık bana kolabora. Bu mantan Hong'dan bararga где-то минимум 15 миллионов надо. Минимум 15 миллионов надо собрать. Бұл машиналар бүтін атылар бұт, аттар бүтін атылар бұт, бастағы тұқтыр бүтін. Жирновская 7-1. Конечно, бұл проект тағыстағына хүдді қайдан тақсыға тыллақ оқ барта хаңарықтыра оны бардығыр білем болуқтақ. Ол ең кем әтті хөп кетер, манна бей поддержка поддержкалах боллақ айынық бүтін сөп, онтон бұлиондар наға бұқар теманы тағадылар дендік. ФСБлар кәлені тығыла аяқтары бұл. Такой вариант тоже исключать нельзя. Арулахан тема. Но тух тем бар. Если Бог с тобой, какая разница, кто против тебя ли? Он уйдет так. Он на береге тухпут. Наше предназначение. Вот так. Оттодай дуга олага волонтеран, саха волонтеран, бигу проявим рухтак. Мана оттарар бейтни törөп бүттәди. Оннук токут. Онна мантан улахан задача ох болады. Редко выпадает такое счастье. Оно бе поколение вот бегема рухтак битетини. Оннухан оннуктак. Чуй проегло. Илья Баревик кемата. Баба. Илья уже тоқтарын біле Курганга тоқтар бұтын қандар бұт тоқтарын тұра тұғыдар болуқта уже. Памятниктері. Онук явный. Сонан улахан проект болар. Хатан үллек бітінер нады. Идея Тәмен хин әлбәқ жаны көттәһин тоқтатын мен. Оны бар етәлдер, Аллах грандиозный проект. Казах олар казахтар кетті. Оны ол жөнлер сразу етәлдер. Аллах грандиозный проект, супер проект. Кинер еще суть билбәттер болды. Просто поход по курганам дені Казахстанға ехать бітен бағара өтті. Қачылақыт өдені етәлдер сразу. Onu tugun bile konsepsiyeti tugun projeyin horulluğuta vardı. Onu dokutla подробно тух битти. Он была судя по этому, по реакции людей, заинтересованных будет очень много. На ура варяга, особенно те тюркские тохтарга, дойдуларга. Алтай тывага боллағана кеме падди. Шойгу? Айгу. Шойгу пар. Оны шойгу өсі әдді тақсы қанады. Bir тоқтен идея бар. Bir ғана. Туғынан әрі бар баққа. Ол Министерство культуры ен правительствен әрі бар баққа. Туғынан әме бар еқпеттен бәлеспеппет. Русское географическое общество дем бар. Эми да влиятельная манна туга халаячыта Шойгуни. Он Шойгуга напрямую тахсаргана бу проекты белем нехпет. Видео рухпут хуруга почти белем барда. Вот. Ну, я думаю, заинтересуются. Шойгу инкурду калибрда донор интеллигент оятахтарына. Это дегнах суть билляхтарына куттана халыктарынша. Шойгу ден еще тот мальтийский парень был, мальтийский орденна. Религияны бартын хулларар проекты бит диетагана куттана халынша.
Onu naha то этинеме то куйду канада. Наха бартын раскрывай да ваккара уже хөбөлөңнөрүн улам баран ehen онно суть онно тахан келем. Онно бэлере тухакы туспуттарын онно бабат диктер. Онно тактика дух болара. Стар просто был исторический, культурно-исторический поход по курганам. Тенгрианство, аннук маннук индиен. Это эти манна вот министерство на катте баста я Канада. Логи Росгвардиялар и бүтүн кимде мәйдәбәтен курдук. Туарат мәйдә хәбисменна. Это уже не телроути. Сразу. Он бияхт меня арага кидир курдуга метугар тутуар половатта. Отан бияха айылар булады. Айылардан үрдүк тохто. Онну кондон курдан каянка. Он это можно расшаркиваться перед каждым министерством. Мы абсолютно не собираемся. Вот товаратурах потенциал. Но кем-то учевать келледи. Путин это культурно-исторического наследия. И тинен туганам бы беге туха таксых такбыт. Дойдубут халалта тигар таксан ол поддержка өебүлүн ылдакбытна. Всюду будет у нас зеленая дорога. Зеленый свет. Оннук настройкалных тахпыт бары. Ихидиен кас бидди ихидиен тох ден этели. Мен една сюз бырыган өвләһәбен. Это частица Бога. Аи валлади. Аи энергия-то. Частица энергии Бога. Улихим баллана бихе бары биддик настройкаланнар кытна. Бары мандык куттана, оннук болу, маннык болу, хере хачем болбатах бу. Мы видим четко, сылы көрөбүт, туго этектах битин, туго дөрөктах битин билели. О бары бир ки. Саракачери ады валлайы. А? Кузьма Полонич. Саракачери ады валлайы. А то, конечно, бара түттен толкуйданан барам барак болду. Мен тоден этарыгын. Атыга аты боллана Саха скипская де боллана эти скиптер орнучалар этеллерди. Бихер скиптер биттилер. Казактар бир скиптер биттилер. Onu bu кыраханнера фото олор омук хаттаманы примазывать дегендеген. Вот билбет жон негативтерин сөбүти. Эти научный Сергей Петрович, это сахаскивский мир ден, это туга. Уже научный термин. Он дивен. Мы просто атер была более лояльный соус, более культурное наследие ден. Он нас на куду коловер эти уруналар тустарынан. Уруналар өскәбит по их следам ден тохтука бар. Сергей Петрович, мен эти вопросы өрт толкуйда, вот им не сбухты варахты эти аттаксы. Все, эти темы закрываем. Ата берелинне уларыйба. Однозначно. По следам сахаскифов. Кузьма Полонич, мы просто меня не этарин. Вот уларыты нейинде этинне наатыгок. Элбектик толкуйдам. 300 жыл курду. Бу саха онна саха ден атын ден хүддә галбак много копия хатсы сломана. Ким хагатты? Экстерина вторая хагатты. Саха онна саха ден атыттар ден. Дегенен бир буллар. Быка зарагалар эме daha çok buladı. Быка зарагалан бан Bulgarия тарихи. Что такое, Сергей Петрович? Это научный термин. Научный обиход каких-то термин. Сахаскифский мир. Скифо-сибирский мир. Все, дискуссию заканчиваем. Или демеден да. Это. Четыре садика апокалипсиса гибти. От того вот кимляхтари. Всадник апокалипсиса, да.
Всадник апокалипсиса ден только Откровение Иоанна Богослова, последняя книга Библии. Билигин ити барара хеджер. Ким барары, ким минен барары да. Не, Онно добровольцев көрдөх пе боллай. Толору баха ус бираты мен минемен ат болдум дем яка келенде кылаттабыта. Үсө бираттах үһөбүлүттен бираты мен турарабын дебите. Диетен истет тагын бихил гөт ки барабын дебите. Онтон бу проект кудуңор бутур тук болла. Ите herge братым herge хаңар булапыт. Herge гинде. Ото üstüne herge ben bir atı durur bollan. Ben minen de var yakınsa. Hılgıt ki. Attara pepin min jonnore teben. Oto jonları en beğenemi var yakınsa bollan. Tuğ ben kolumra hıllan ki arankalara tuğta boş bollan. Tuğtах bile семьялар ин jonlar. Onun bollana придумаем какую-то ротацию. Bu rегионга bu жон хыжаллар ден онтон бачча хыжаллар bu rегионга тиерге bu жоннор келелер ден onu güne kafa onu töhenen elbaki yerde çonun şey bolar bolday Evet, edinler. Dokunoluk Kimillerine hemen beren kalem. kırattan tırıtta hıcıva jönü pet gutavlini jönü diyakanadı. Onduk paolla onduk paolla bu lügedda jılaga hanan baramot ondo bebe tırta Allah Kırıtı kıhırda hatta dağına sırazı buhakların edildi hıcıcını onun nadı hokular. onduk ha misal Öteki o saydıkları şeydi tavan diyakanadı. Mene Bugün en bara hasıl en bara onduk paolla ona billen tora akkası hınna gara jonna baranda Muli hinti kanivotческая группа ден туспа. Итинне Allah опытта хылгыты ылан гыны хайда ата хаджарын хайрын канивоскага темен билбеппен ата хылгыта билелер болу. Үшөй баты коңороллар эбит. 5 төбө турар. Фургонах онда 4 төбө турар. Хайда хакасты гынан оңороллар. Ол чет садник кесебекере калабыра en baran kapsiginde elde hayda. Evet sadnik baran kapsiginde ile en baran kapsiginde. Evet o içinde arağına bulu bulladı. Kolora rегионati dakına onu tuğunan ol bir ritual abriyat onlarının bir pepellandı. Onu her bakı sübüler buluklara. Ol muzeylerinin hıcağın. Onlar bakmayı skifske izdiyorlar. Skifske kömüş muzeyleri var. Tıvağa var. Kazakistan'da 2 muzey var. Elbette. Onunla barıtı hıcak popol. Onu barıtın stream'i var okuttu buna. YouTube'da. Onu gıda yok. Bakmayı köşebilir olur. Bu kod bular vallahi. Вот. Onun bulağına hüddağın terihine tohtar. Hıllar küteller diyen hanımın bir. Bu buraya bara Allah bir key vurduk. Hanabıtın uğran. Bağabıtın uğran. Manı moruq takbıt diyen. Onu dokete hamil tukojen business kurduk bakır o itakalbetin tarkata baravutti takbıta buldu. Otak business kurduk elleri baravutti takbıta buldu. Eti hakikaten bu manna tuğun emek oluyor kanadı. Üç atak bular. Bahır bahın diye. Ühenlerin koro. Ühenlerin koro. Ühenlerin koro. Bahalı nere tuttak butna. Bahaları tuttak mı duruyor? Mantan takı vakka hacı mı duruyor? Ühenleri tenge tuta. Bahalı okbollağına mantan emi hatan takı var. Onu barısın ediyor takbit. Вот. Onun bullağına tuğdu. Öşü kimeter bağlağı. Birime bit bilgin. Barı gidi hep kötü barı bir senana. Kürakka hadi jon kurduk. Annuga. Ona kına kahatası da kağıt kına öğrettir kına.
Вики атыны туя була ханна дарады кушу. Onluk baba. Onluk baba. Onluk baba. Сергей Иванович хаңаралар. Так. Онна тоқуддук. Олоз бухты барахты мәне бу тоқуддук хебилен турар онны барбапыт. Тугун проект оңорон. Олох каждый километр, каждый час, каждый день должен быть расписан. Тух бар затратата, туга барата километраж, төһө бензин бараран, ону бартын хуаттаман барык. Онны тиен муна тене онны тиен тугур токуйду хаты дива курдукына. Кандык кас регион айы онны жоннорда хулуктаакпыт, ол жоннорга тиебит, ол Логистика де. Логистика. логистикатын бартын олох четко должны бартын отработать. Улихим булана дататы ним бартын олох шүйпү оңорумдан. Барбы тереке хидиен мен науган бака дигнах проект курдук оңолуктаак. Очоны барты четко бар я. Ханабыт санабытын онны толурук. Сөп. Ода проекти шөдөн орама букалыкка таккан көстөккөн ада булар. Онтон жа или YouTube билет блогердерге таккан бак тилак миллионы тиладын таккан ада. Обязательно. Эти олох хөптөк бихи хубудук бастан терехин летин проект летин ütahjammet итинник тохтамарык. Уже таргатан барык булдали. Лекциялар алар уже били сайт бар. Уже били информацияны берет. Мындык болар дип. Бунда бу силисере дебекке ким багалах, ким энтузиасттар элбеттер булдали. Буну күндүрүңө кетеннеран илетен Отон улахан проект. Такан рода барата түмер гүбүн. Ара такка. Аполлонович. Ага. Эйлер до. Проект. Проект лета каална. Ото бу хагаланна дене тиха. Ача кай киребит. Отон мен тоққа хуруйом, WhatsApp-ка группа хуруйом. Онно тоқ оперативный штаб тени онно хумян бар. Онно бастакы муньяган бу тоққа бу үй бүтүйтө. Уже хумян кыйден багара болмай. Бастакы муньяга. Онно уже бу даталарынан бу үйгө мана оруктак, бу үйгө мана оруктак деп. Инде хагарыян бар этип болду. Тыханара баран калан калбакка уже ленеле курдук проект курдук көрөн. Хыл хорус курууна. Үлөтөн хагалан барабыт. Ханаатын апеп боллакатына манан Şu projeye gidiyor. Манан түмүктүбүт. Бары кытыспыкытыгар барга. Всем спасибо.